Барлық саламатсыздар. Бүгін 18 апрельге қараған түні көшкі жүрді. Көшкі себептері ластап жарылып, су аққаннан соң 5 жол көшкі жүріп, тереңдігі 100 метр, 1 километрше көшкі ұсаққа созылды. Осы жерде тегіл үйдің қожайыны бар. Түнде saat 10'da тұрып, бізге жолығы үшін келді. Aman Bayke, kelip beri kalkan. Aman Bayke! Siz tiki jakты көрсетің. Aman Bayke korkkanından kişide masa olup durun. Aman Bayke geldi. Ağır menen tünde dursan şu etken nese bu. Kim bir malda çıktımdan karab kaldım. Ne oldu dep. Qarasa şu degen nese çıktı. Uyga kirsem tüyüt bakkalak. Eşke çıksam daha şu etti. Keyin bir mahallede dirik dedi. Qarasam kanaldan üstüden jar düşüp turgan arıqты basıp beri qoğa çıktı. Keyin onun ağıp düşüp bardıq adamların yerlerini basıp kaptı. Al öte turgan yolumuzam жоқ, özümüz de ötelmeydi. Oşandıqtan maşınla yerlerge dönglerge çıkıp oturamiz. Rahmat sizge Aman Bayke. Rahmat sizge Aman Bayke. Bu yerdeki bu kanalga tuganaga Xitoyga şükür deymiz. Siz yerda çaçırab